إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام البخاري liuwafawa al-adabul mufraduga miharu agul men kiyamum midani waram muhimmu adi hame beenun teri adabu taken khassakom mujtama'igge de fardunge demeduga hunnanjehe egotum media duwahuga ahar men wani kiyafa nafsuge dilati kama behe egotum den efo ege idikolo babu bayan kurabba fami wani nafsuge dahiwetikam kuriyas bayan kuranu fadam mi akhlaqu binawe famani mi akhlaqu binawe famani rahmatuge macca ege iturum mi dilaki hama ekani rufiya faisage macca binawe fa waichen nunkan edoga harmen e babuga genestaba hadis takoga dikuru koffawan dem miga visnal jehetan kole bowe mi akhlaquga baykantattakaki enage amila nafsan ena tanfiz kuran jehe kanta anebba kantattakaki anekaya de tere ena amal kuran jehe goy misalaka kurido hoga agon me kiyafa wani Anas gefanu ge riwayat ka Anas gefanu vidalo fonni timan kale fanu nabiy sallallahu alaihi wasallam arjuga diharo khidmay kurevime kamen nokoffiya kibe kan nokuri naswe adikame koffiya kibegan kuri vesnaswe e nabiy sallallahu alaihi wasallam anikage hagguga dekunu goingi enam se kaleg faanu gariya kamen aima kaleg faanu gariya kame kodde mejjai kaleg faanu deken ivvis kamen kaleg faanu nokoddi donu kurabbai ema amilla nafsum vejjiyamu mistakun teren kamakan edejjiyamu ekame kodden jihene kodden maana ekam tiba mi hekkaren kamaka eduma foga ena ekal nokodde vejjiya enan udur denjen e asumiga figuhu verikama ki akhlaq figuhu ge verikama ki e mihar bayame famidi hadis komme hadis vis bay adabuta bina fani ena be nafsun tanfiz kuran je kantattaka anibba akhlaq ta bina fani ena anika detere deken je gottak we macca ema miga figuhu verikan ikhtiyar kuramman abadus amilla nafsu udhuru de mihekal nuwe amilla nafsa ku qabul kura mihekal wanje anem miha kuvveri nuko anem miha udhuru de mihekal wanje den al-imam al-bukhari mi dahivati kan nam ganuna babuga den gennawa hadis wasfulaki abdullah ibn mas'ud gari riwayat fawa athare vidalwani Abdullah bin Rabi'a vidalwani kunna julusan inda Abdullah timam bekalun tibimu ya Abdullah gari hoga Abdullah bin Mas'ud sahabi bekale fadhakaru min khulqihi dem mistakun mihegge wahaka dikur kure enage akhlaga behegutum wahaka dekune enage akhlaga horibai gos kantaka mena kimene miheki mi waran harukashi nuata mihunna muamala kurumga tankole harukashi kan engule miheke nuata ijtima eminganu ga anemba mihun ena medu farwateri wanje hewaruge mihe vima ebe kanuge demeduga komiswaraka mihige akhlaga behegutum wahaka dekku mihige akhlaga behegutum wahaka dekke nena faratun anemmiha gellume bana ekama beleve ekam gaani jema anebba mihunna ekaman husiyaru ve tibuman engumattaka sahabe kalo amusure gotum mistakun wahaka dakkan olena midannawnu biidekum mihege wahaka dikur kuremune akhlaqi gotun ena gaga hori uni sifatake nota akhlaqi gotun hori
නේදවේ සිෆතකගේ වාහක දිකුරු කරවනේ එහෙඳුගා ෆකාල අබ්දුල්ලාහ් දන්නමාෆිය අරයිතුම් ලව් qata'tum රඅසහු අකුන්තුම් තස්තතිඋන ඉන් තුঈදුහු තියබාමිහුන්න ෆෙනජ්ජනම තියබාමිහුන් එනා බෝකඩාලාෆා අනික අලුන් එබෝ යාද කුර විදාන හේ තියබාමිහුන් බෝ බරිකොල්ලම ෆානික එබෝ යාද කුර විදාන තියබාමි قالوا لا එමිහුන් දන්නාෆෙනෝනකේ قال فيده එනාගේ අයිබුරිකොල්ලාෆා නම යාද කුර විදාන හේ قال لا එබාමිහුන් දන්නාෆෙනෝනකේ قال فرجله එනාගේ ෆාබුරිකොල්ලාෆියා යාද කුර විදාන හේ තියබාමිහුන් قالوا لا එබාමිහුන් දන්නාෆෙනෝනකේ නුවානේකම් قال فإنكم هم ودالوني قال فإنكم فهم كشون تيبامهنك لا تستطيعون أن تغيروا خلقه إناغ خلاق تيبامهنك بدل النكربين تيبامهن تي إناغ فابر كل ما فانك نقول فتين تيبامهنك فانك من نون إناغ هل ميهج خلاق بدل كرمكي إناغ خلاق بدل كرمكي أي تيبامهن فانك من نون مهارمي أي مقدمات كوريغا كنت تكي فيستادن माने कि आयत्ता बुरी कुरमा फो देंते बा में नकर नुवान है कमे हमें फदें एना गा खुला को तेबा में नकर रंगल नुकुरेवेने तेबा में नकर गा खुला गे रंगले नुकुरेवेने एक ही वेगे असुमिता गा अने इब्न मसूद रहमहुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु जिक्र एक रबनी अखुला गा की कुरी गे स्पुने गो थांग ए अल्लाह गे हिबे कम बयान को देवन ए अल्लाह गे हजरतुम मिस्तकुन दिवा रहमतिक कंगे रिस्क बसवाहिं अल्लाह सुब्हानहु व तआला रिस्क बसवाहिं अखलाक उस बसवा कमगा कुरी दोगा अगन में जिक्र को फवा हदीस के इस बयान को फने एवं मी अखलाक की मी अल्लाह के हजरतुन देवे हिबई कम बयान को दे पनेस मिस्तकुंगा इत्तकुगा वाकमे नूंखम एन्नमे सेगे माने इन्नुं एनाटका हे दावतु दिनु मनावमे ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बेहेगुतुं अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरबनी इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता कलेग फाना कशे कलेग फान लोबिवा फरायत का हिदायत नुदक्केने हिदायत कुमनी अल्लाह का है नमस हिदायत मगुदक्केने रिवते अखलाग इरशाद देवेने इरशाद देवुं ए ओन्नाने कमे एनमस कंकमगे तौफीक देवुं ए हमई कनि मांग अल्लाह सुब्हानहु व तआला वाकमे ए मितागे इव्वसालेगा ehnen non ibn masud radiyallahu anhu ge murad fulaki ei kinu ena sekayge faana mita bayan ko devani bay kahala mihunnaki waram masakki kuriya semihunge akhlaq faharega badalnu wedane bayke ay Allah subhanahu wa ta'ala devwahi bayke Allah subhanahu wa ta'ala irad kurviya devwahi bayke ehnamas ya ekko masakki kuranjehene enage akhlaq rangalu kureveto evves halega ena akhlaq rangalu nubegen nota ehama rizku ge sonna gota angon men rizku hoda masakkin eba kuramu ekam e Allah subhanahu wa ta'ala kadaluwani ma fo ekkam bismiya kono hore rizqu no hode rizqu hoda masakken no koren no hore kadal nima fo ekkan gabul kurma ekubes masakke kure ama e gota mi fada kankam beswani ehem ema mi mita ibn masud radiyallahu anhu bayan kodde bam beenum wani mi Allah subhanahu wa ta'ala divva wa rabbudu hibe ekkan ni'mat ekkan arivati akhlaq sifaki adi nedeve nuba akhlaq sifataka ki ei ena birweti rakkaateri wanje nena medu Allah subhanahu wa ta'ala russawato nurassawato suwalu faddan jere na gaga akhlaqi goskon gule kam gawanam den efuga vidalwani inna an-nutfata la tastaqirru fi ar-rahm 40 layla hama kashabarum ma mihage banduga rahimuga istiqrar we salistu waswanen femfodu ثم تنحدر دما دنيا فهم فدو ليكولا كشي بدلوان ثم تكون علقة ثم تكون مضغة دن ليكولا غاندو ليكولا كبدلو مفه دن يفهوغا مسكولا كشي بدلوان ثم يبعث الله ملكا دن يفه الله سبحانه وتعالى ملائكة بكلك فنواني فيكتب رزقه وخلقه وشقيا أو سعيدا دن يفه انا ليوفيني انا اخلاقا انا enaki baajjaverietto nuwata abaajjaverietto adi enage risguli uvvene mi mawquf kon ibn mas'ud gari riwayat fa riwayat hama ibn mas'ud radiyallahu anhu marfu' kan nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kura bikama bes hadis kura wa fa inna allah yajma khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa
ma miha ge banuga salis waswima nutfa ka wane dengos marhalatan hadis wasfuluga kiya debbafe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kure bikama mitanga ibn mas'ud radiyallahu anhu vidal wani mi akhlaga ki ei allah subhanahu wa ta'ala ena livwa fa ichike ena nge tawfiq ila subhanahu wa ta'ala devva fina ma eli beni em mitanga e wahaka zikur ko famiyoti e akhlagu ei allah ge hiba ikkam bayan ko devon evsalega mi istakunnan e akhlagu ge ma e akhlagan irshadu dinun ei nekkam ekkam bunumennu bayaku mihunge meduga akhlagu oswijjikam gawana mihun rangal kuram masakke nukurumen no mige muradaki ehna me sekay fan meta bayan ko devani bay faharu bay mihun naki kitam waram rangal kuram masakke kurikam gaves faharega e tawfiqul bi fan nuwaba ikkam ga vedane tawfiq defa nuwaba ikkam ga vedane aden efoga al-imam al-bukhari gennawani a babu husnul khulqi idha faqihu rivati akhlagu ekama medu ena figuhu veri vejjenama ekamuge ma ekkam bayan kotte mane ki egigem buma ekkon ilma ekko rivati akhlaga ilma mi desifa jama kurumuge ma ekkam bayan ko bay mihum emihunge ma bodu ilmen nuhunnan ehennam rivati akhlauge sifateken enagaye huredana enes ena vuren ekankamuge hakiken egigen ena gaga rivati akhlauge hunna miha ma maikam boduwe eha mita bayan kurabba mewleni figuhu veri vefa ena ege ilmu libuma eku ena rivati akhlauge sifata dekanta jama kura mihunna ilma ekkon rivati akhlagu jama kura mihunge maikam bayan kurun miha ku hredane ilmu libefa ekama akhlagi sifatan enan hiba nukurevi nota enal nulibi efada mihun kuriga bunawna mihun navran nubawa aneki kuriga mibunawni ilmen enagen enos ber rivati akhlagi sifatan bahuri allah subhanahu wa taala debaf enaki enage minwarun allah subhanahu wa taala rahmalla wa fami ehennames ilmu libama fahari witi akhlaqone tejjiya ei warabbodo masalenge ena suwalu wevena kama mita al-imam al-bukhari bayan ko debani ilma riwati akhlaqu jamaabumge maikka figuhu veruma ki ei allah ge deenuga ena ilmu verimu deenuge visnun aw ei deeni aqida ekan kam wes adi muamalat adi figuhi enon kan tatawes deenuge visnun deenuge ilmu ei figuhuge ilme mikiyani e rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawafani man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din allah subhanahu wa taala mihekan heogoten irada kurabafikam gawanama deenuge visnun ena debbe deenuge deeni kantatta deeni nazarun kantan denegatuge visnun e magu ena fahikot debbe allah subhanahu wa taala ena rusawafikam gawanama ema mitanga al-imam al-bukhari bayan kurawahmani mikam bayan ko debbu mattaka dekan jama kurum rivati akhlaga ilmu jama kurumuge maikam bayan kurumetu migotun emme furtama hadis wasful riwa kurawafani abu hurairah radhiyallahu anhu gari riwayat fa riwayat kalifan bidalwani qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawiye inna ar-rajula amakashwaru miha la yudrik bihusni khulqihi darajata qiyam bil-layl hamakashwaru miha fora fane enage rivati akhlaqe sabun reyalukan kura mihegge darajavs reyalukan kura mihegge darajan ena fora fane enage rivati akhlaquge sababun ena regano nidafa tammati go ekkam gaves tammati ge ena nidafotas reyalukan kurma ki regano namadu ko qur'an kiyawa zikr kura reyalukan ge mati gaim ve honna miha libe sababu tammati gotas rivati akhlaqe miha libidane fora fane enage akhlagu hisaba sawaba dharma libumuga ilmerin vidalwani reyalukan kura miha mitanga reyalukan kura miha ena warabbodu gurbaniyen enage nidina galafa warabbodu masakkaten ena ikurani allah handuma kurmattaka ei allah subhanahu enage amila nafsa ena kuramunda jihaden ei reganuga aram nidini nagalafa teduwe ilahattaka alukan kurun ilahattaka qur'an kiyam huswena mehun enage nafsa ena kuramun anna jihaden
hama egotan akhlaq rivit akhlaq ki ei ena ya enu mistakunna kurave jihad ke ilmere midalwan sahabaki mistakun etere bole tafatu mizajuge mihun duniya ge ena olero ena dimawane komme duha ko tafatu attaruge mihun emmenna ki akhlaq rangalo bayno eppe ki wara harukashi bay anepe ki wara madumole bay anepe mihunna ki wara dogwada mihun anepe mihunna ki teduwerin anepe mihunna ki mihunna olwala mihun mi huriha mihunna ekko ena riviti akhlaq muamala kurma ki ei fasih kamenno ema ehemmi honnattaka ehemmi honna ekon ena muamalat kurumuga riviti akhlaq gengulumuga e gengulune ufula buraga sababun Allah subhanahu wa ta'ala riyal kon kurami ke daraja ena devmane eso riviti akhlaq sababun ena daraja mati uriwa kamaki e sababaki riviti akhlaq ei emme sifayaka kiya ichno agunu mitanga war baawru kan zikr koffi maimma fainin feshegen waragina kan alunna khadimunna eki mihunna detere gengulenya akhlaq mi huriha kamekka ena riviti akhlaq gengulenya ena forane reyal kon kurami hage darja nidafa utasrengadu nidafa utasema mi hagigatu riviti akhlaq maivani mibuna sababattaka e sabaki ena hagigatuga muamalat ekurani war tafatu wattaruge mizajuge mihunna ehna mesketterikama ekko Allah hattaka ena ekan kura kamuga wanama Allah subhanahu wa ta'ala ena yang e daraja divwane aden efuga Imam al-Bukhari mi kam bayan kurematum mita bayan kurewuni mi riveti akhlaquge maikka riveti akhlaquge maikka mitanga mi bayan kurem aden efuga al-Imam al-Bukhari dikur kurawani mi babuga Muhammad bin Ziyad garihun kalifan bidalwani sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul Abu Hurairah radhiyallahu anhu bidalwani kom tiban kalifan adu sevime قال سمعت أبا القاسم رضي الله عنه أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول تمن كلفان أدو السليم أبو القاسم يبهي نبي صلى الله عليه وسلم حديث كرفانكم أدو السليم يقول خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا تبامي هنگ إسلامكم إم ريوتي ميهكي مرانغلو ريوتي إسلامكم كبيريكي إم أخلاق رانغلو ميهنه إذا فقهوا أميهنن إكموجي فيجوه لبفاوانما ميتا ميتي مي بابوغا النوافا وكانتك الدليل لبحديث فيجوه وركما علما إكون ريبتي أخلاق جماع كورون أميهن كترن مي إسلام كان ريبتي ويجم واميهنكي مي حديث أسفلون أقول من مي إسلام كما كي إيمان كما كي يمن الدرجة يجوايتشنون كان إبّايك إسلام كان متي فان إبّايك إسلام كان دكان أي أهل السنة والجماعة عقيدة إنجي إيمان كما كي أنيما كمكان أدي إيمان كما كي ماتيما إتشكان هوا مالكورم ماتيفا نوبا مالكورم دبوا إتشكان تبامي هم ترين إيمان كان إسلام كان إم فريهم بيكي علم إكو بصيرة إكو كامو حقيقة إكو الله سبحانه وتعالى كم كرامي هن الدفان والفضل وأنت بريكان دانه هو ريبتي أخلاق جمتي تبامي هن أمي هن emme heowegemma mihonnaki miistakonge tere aden al-Imam al-Bukhari itura mibabuga ituru hadith wasfole gennawa famewani athar gennawa famani Thabit bin Ubayd garihum Thabit bin Ubayd mibidalwani ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم ولا أفكه في بيته من زيد بن ثابت تيمان كليغ فانو ديكي ودا نوغنوا مي زيد بن ثابت ابورن ekaleega faanu miistakunge arihuga ishin dehinna hinduga eha haibatu bodu be kale adi ekaleega faanu geyak gosfikamuga waanama geega holverina eha samasa kurabba be kale timan kale faanu deki wadanu gannawa me amitanga al-Imam al-Bukhari mi riwayat gennawa fami wani riwayat akhlaq bayan kurumattaka miistakunna medu ena riwayat akhlaq onna faden geega holverina de ter riwayat akhlaq onnan jehe kam bayan kurumattaka mitanga mi riwayat ko famani Thabit bin Ubayd ki ei Zaid bin Thabit ge maulay miniwan ko fawale ehma geeterege hagige war rangala egena sahabi be kale mi Zaid bin Thabit kale faanuge geeterege kantatta war rangala enge be kale ko mi riwa korwani vidalwani mistakun ge karika vijja waran haybat bodu be kale ke mistakun qadar kura waran haybat bodu be kale ke kale faanu ge addiyamu geega holverna war majawane
samasa koshe ulen hama evvagute genaki bistung tere gadar hori mihe beeruga riveti akhlaq gengulen hama egota riveti akhlaq gege holvernas muamala kure gege holvernas muamala kure pay mihunge akhlaq ki waran ajab kuranich මීස්තකුන්න එකුලේ වර රිවිති අඛලාගු මුආමලා කුංගුලේ මිහුංගුලේන එක්කුංගුලේ මිහුන්නා රහමෙත්තරින්නා වසීෆාගේ මවහාලුගයා আদি එන බේරුගුලේරු වර රිවිති අඛලාග වර රීති ගොත මිහුන්නා මුආමලා කුනුස් වර මඩුමොලි කර රීති කො වාකදක ඇසුලේ එනස් ගියබ්බදලම ෆෝ මුණින් හෙන් සූර ෆෙන්න මිහුංගුලේ එමිතාමේ බයාමි කුරවණි සහාය වේකලුන්ගේ حالت එවේ කරුණකි බේරුගවස් orang akhlaq orang kale giyanna kam gaves gega halverina detere harukatten nowe gega de halverina detere harukatten nowe eha bay mihunge akhlaq hunna goti beeruga mihun kurimatiga mihunna ekko masha Allah ena wararangalu enas giyevwaduma ekkon enage sura badalu gende ehma mi waran ajaib kurane kamemme mi rangalu kamenno misalakam amugotegga gega war bay mihunge akhlaq hunna gotaki gega beeruga masakke koffa warubali efa war gina kankamayna mashghul be uleru giya vanneru ena hunnane war boda haaskam mati inwata ge dairu ena hunnane masakkatu ge hunu kammati hunneru gina fahar miha beenuwani evvis adin ivegennuwane evvis kame getere onnenjene baraba furihama rangala bami gabul kuragutu dairu faharga deharu nwata engaharu nwata tingaharu kujjen horijiyama gina fahar bappa wanneru darifulu nulahiku boda bappe beenu efe hunna wadigan dairu bay mihunge akhlaq kala kuda kujja fehni ma hini tumbelima besnen ekkala masakkatu ge hunu kammati ena ismihuri ekkala kujja hini tum vela fa ufa kollaka magina wagoten nunagane 30 minute 40 minute naga kamen minute 2 minute kujja denje ema ei ekan giyaddiuma foga enage ehunna hunu kammati bay mihun gege ahlverina diman hadi hutur basweste bakiya ejjives kiya jives wahada enas mi riveti akhlaq no kamita bayami ko devvani beeruga aammu ehem mistakunna muamalat kura heyoko kantak koffa gege ahlverina detere gosko kantak kurmaki e islam dinuga angawafa wagoten no eki islam dinuga mana kurabwa kante rasulullah sallallahu hadis kurabwa fani tebamihum etereng emme hewbaki khairukum li ahlikum tebamihum etereng emme hewbaki tebamihum ahulwerna emme rangalwaike timan karefana ki mi timan karefana ga ahulwerna emme rangal parat sheikh kiyadeni wahake mi hadis sharah ko devvamu vidalwani mis masakkatu ga mahalu ga ule mi hegge wahaka kiyadene bayako ene ki ei masha Allah masakkatu ga ule war riti koshe muamala kurani huriha emmennas war akhlaq rangalu mi heke den aharu de aharu me ekko masake kurma fa ifarega aila taka ekko dature gosfime aila taka ekko dature timannamen dature rawagen diamoy den en aila ta vima aila ta wakin mi ulonge terega den komme beko sebege ambin e mi hunge firinge heyokam ga wahaka dakkam fashafi komme heko senage firimiha ge heyokam ga wahaka dakkan ena sikkala miha ge anhenunge faratu mulin tafatu wahaka ke timanna na den adu evuni den fahom warar rangal shel timanna menna detere moy kone kam ko geterega warassa karate ekam ei islam de ekam bar wala kam he mitaga al imam al bukhari bayan mi kurabani beeruga rivetikon heyko muamala kura faden gega halverna detere ves heyko muamala kuran jehene ei riveti akhlaqaki ei riveti akhlaqaki ehme mitami basfolo gennawafa ami wani zaid bin thabit kalefanaki ei mistakon kuramatiga sarang haibat bodu bekadike geddiya gega halverna detere samasa kurawai mi waraboda figuhu veriwan jehene kame mi gedda iruga amgo masakkatu golefa gedda iru hunnane warubalifa ennamas enage riveti akhlaq sifain ei e halatuga wese mi hunna muamalat kurunangala e halatuga ena ketteri kama ekko
geega ahulu verina muamalat kurum geega ahulu verina ki ei waram muhimmu bayin hagigatuga komme mihakavs ena emme datikamen emme furtamas jehera emme furtamas ena hiteriman tibeni mihun ena bodukame kame jehijnama emme furtama ekamuga fiyawalun alani ena derekame libijage me awah derwani semihun ufale libije me ufa viswani emihun ehma emihun nan heyokon nuhitam vivis sababe nonnana adin efoga al-imam al-bukhari mibabuga ituru hadis wasfule gennawa fe ibnu abbas gari hon riwayat fa riwayat ibnu abbas vidalwani قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم قال هو قدنونه أي الأديان أحب إلى الله عز وجل دين تكو كترين إمه هوكم بدرجة ما دينك كوباه متانا مرادك دينك مرادك دين تكو كترين الله سبحانه وتعالى لفي كانتته كترين إمه هوكم بدو كانتتك كي كوباه vidalwani qala al-hanifiyatu as-samhatu emme hewkam bodi al-hanifiyya as-samhate al-hanifiyya ki ei batiluge magun ekibave shirukun ekibave tauhiduge magam miha lebun ei emme hewkanta la ilaha illa allah kiya shirukun ekkon ekibave tauhiduge holiberi kabun ei deen takuge terega deen takuge tereng allah subhanahu wa taala deen ta bawale viruga ilahu fardu kuravve me bodu adi me maik kantangei hisabun ena muslimaka vismani hanifiyatuge matiga huriha shirukakun ekibabe hakkuge maga allah subhanahu wa taala ekkawanta kuruge maga ena lebelemu demane bayan kuravani as-samhatu as-samha araybahoga mikiyani riveti akhlaga madmolikama ketterikama teduverikama mifada riveti akhlage ei allah subhanahu wa taala deen tawge tereng ilah subhanahu wa taala hazratuga emme lobwati kam bodwege ma kan tattakaki ilahu ekkawanta kuruma riveti akhlage sifay ilah subhanahu wa taala ekkawanta kuruma riveti akhlage sifay emme heyo kam bodwege mani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani allah bawa levdin takuga adin efoga al-imam al-bukhari ituru basfule mitagen namani ituru basfule gennamani abdullah ibn amru ge arihun abdullah ibn amru idalwani arba'u khilalin idha u'titahunna fala yadurruka ma uzila anka min ad-dunya hadaruka min mihaka divjiyamu فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا حتى كم ميهك الدوجيامو دنيا انا كمن انيفيا كسوان گيلمن نته دنيا انا كمن انيفيا كسوان گيلمن نته حتى كم انا يا لبج كمغا وانما ميتا ميبسفلو ميتي موقوف كونايسوا ebahi sahabi bekalege basfule gotuga mi riwaya muttiya isfa nabawes rasula garihum mi basfulu sahabitu wegen aissabe mi rasul nabiy sallallahu alaihi wasallam garihum sahabitu wegen aissabe marfu' ko kalifan hadis kurawwa kama arba'un idha kana fika la yadurruka ma fataka min ad-dunya tibage gaga hataruka men hurejjenama manake hataru akhulaga siben hurejjenama duniyen kame faatu yeswane gellumen nete mi wara muhimu hadis basfule mi hadis wasfula ki mi hasako mi hadis wasfula ki mi wara gina kantattakuga farwa mi hunnallibe wara gina enage hayatuga dimawa kantattakum mi hataru kantattakum farwa libigana vena annali bi hataru kantattakum enage nafsu fasadavegen ena nafsu dunya lebigen da komme bagutigga mi hataru kama de terena visnala afikam ga wanama mi hataru kantabbenun kokkem farwa kofikam ga wanama enaka gellumen wana enaka gellumen wan hasako viyafariga ilmere mi hadis wasfulu nangawa fa wara boda wahak dakwa viyafariya wadifan wata viyafari kura mi hunnan hasako mi hadis waram muhimme emi hunge lolu kurimati ga abadus mi hadis paandan gihene mi hadis mi anna hataru kanta hasako viyafariga ule mi hunna ei waragina kantattak mi salami koddene mi hadis emi hunge kurimati ga abadume baanda fendijiya adi bayin ilmerin vidalwe viyafari kurave tantanuga mi hadis fatura yafari kurave tantanuga viyafari veringe meduga mi hadis wasfulu fatura
mi hadis rasul rasulullah hadis kurawani arba'u khilalin idha utitahunna fala yadurruka ma uzila anka min ad-dunya hataru heu kamen ena gaage hurajjiyamu hataru kamen ena gaage hurajjiyama enaka evves kellumen nuwane duniyen evves kamen ena univias duniyen evves kamen unikamu gaves duniyen ena duniyen ena evves kamen gellunu kamu gaves mi hataru sifage sabun enaka waane gellume nonnane duhakuves मानिक अल्लाह सुब्हानहु व तआला एनांगे के बदल देवाने मी अन्नले हतर कंतत्त मी वरगिन मी इम्तिहान करे फवाकम हासको व्यफारी गोले मी वरबोडं इम्तिहान करे फवाकम मी अदि वरगिन मी इम्तिहान फेल वेफावाने मी हन्नले हतर कंतत्त हासको व्यफार हासको मिजमानुगा एमे फरतम कमका hadis kurawani husnu khulqatin ena riveti akhlaq muamalat kurum mihar emme meta rasulullah hadis kurawani hatar kamen hurja duniyen kame faitu vies ena kanwana gellume viafari gnota arag ginam halettuga ena duniyege ba imtihan kurwena ga akhlaq goskwijjiyam bay kankam waguti gotun hasil kollevedan यार एना रोली मा डुकुरन जेतानुगा रोली आइसिया मेना वगुति को तुम कामिंग हासिल वेदान एना दोगु हदन जेतानेगा दोगु नहता केत्तिरिवन जे हारितुगा दोगु हदा फिया वगुतु एना कामिंग हासिल वेदान तुम कामे गेल्लेगे हिंगादान एना मस मिहातरु कंत एना गाग हुरजियाम दुनियेन गेल्लेगे इच्चे दियस एना वाण गेल्लेमे नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबनी एम्मे फरतम कम कर रिवती अखलाक मीस्तकुन्ना देतेरे हेकोम मुआमलात कुरम komme haaleg gaves mistakun ade tere riveti ko muamala kurun ei komhimmes ena muhim mukameke ena egsabun kame beer fushun fenuma gellegen di kamu gaves aswena kibekun evves echen unyen nuwane evves gellumen ena kan nuwane duniyen kamen ena kiben gellegen des duniyen ena liben jehe minwaren univi kamu ga aviesves e sawaki ko wa hasako viefari ga uleero विफारी विहारागा नोत विफारीगा बाजार गवले मीहका तफातु वत्तरुगे मीहुन्ना दिमावान वर बावरु मीहुन्ना एना दिमावान बय मीहुन एना कुरिमच्चन अन्नाने वर हरुकश मीहुन एना कार्यं स्थान विफारी कुरन एविजे एना देतरे रिविति अखलागु मुआमला कुरन जेन एना कालें एना हरुकश वाकनु जेन असको विफारी कुरा तंतनुगा मीहुन वरन अडुगस कदवान එහෙන් නුජිහේ උලේ කෂ එන ජෙහෙන රිවිත අඛලාගෙන් උලේ හවගත බය මිහු වර දහි විස්වාන ගන්න මිහකෝ වර දහි කො වෙසුල දාන එන එන්නම සේනා දෙත්තර මුආමලා කුරන් ජෙහෙන රිවිත අඛලාගේ සුබ්හානල්ලාහ් බය මිහු විෆාරිතරේ වදුනීමා කුරීග නොහොන්න එන ගාය කුරීග නොහොන්න නුබාදතන් ෆාලුවාම් භෂා බය මිහු फाड़वा रेनगा हुला कुरिग रांगालो को होरेफा व्यफारिग तेरे वजनी मैना के व्यफारिग मस्ता तो हिमाय कुरमट्टका अखुला को गोस्वेगन दामी होंगे बोले ए मिता बया में कुरबनी रिवेति को मुआमलत कुराशे गेल्ली के दाने इच्छ नोन्ना नति बैग दुनिया को गेल्ले इच्छ को गेल्ले में नो कुरान नति बैग रिवेति अखुला को इख्तियार कुराशे ए रिवेति अखुला को नतिज कम गावानमा पैफार व्यफार के तेरे व्यफार के मिहा वदुनीमा बाजार मती के ना बदलु वेगेंदे बा मिहुन्ना दम इच्ची किया में लावने दे मिहे का अडुकद को बाग दक्का मिहे का बाजार के तेरे ना वदे मसक्कत के तेरे ना हेने फिशीमा मीगे नो इस्लाम दिन बार वाला कम की ए आम उसूल को तुम दुनिया खुरी हातन की बाजार ओननी मिहें एना में इस्लाम दिन बार वाला ने तनुग बस रिविति अखला को इख्तियार को एक सब को गेल्ले ने इच्चनते दुनिया को ने इच्च गेल्लु न स्वान गेल्लु में तिबा का नेते देंगे फॉर रसूलुल्लाह हदीस कुरबानी देवना कमका व अफाफु तुअमतिन तिबा काइत सादे तेरे इफ्फते वाश एक माना की हलाल काइत हलाल को तो रिज़्क़ हो दाश हलाल को तो रिज़्क़ हो दाश रसूलुल्लाह हदीस कुरबानी इन्नल हराम बय्यन व इन्नल हलाल बय्यन हराम बयान करे फेवनी हलाल उस बयान करे फेवनी وبينهما امور مشتبهات ادي ميدكنت هو دمه تو گوي شبه هو فديكنت اكنت تبسدو كلنگا واف شبه هو فديكنت تبسدو كلاش اكا اتيكولو اي حلال وچكن يقين قراش كا اتيكولو اي حلال وچكن يقين قراش ويفارگ تيره ودنيما ميواگوتكي
ෆාදා එම්මස් පේනවන ඒකි කහල තවීර තක්කොගෙන් සුබහතක වදගෙන් මෙස් ලාර ඉතුරු කරවේ තවර අභියසස් හදිස් කරවන්නේ මීයකෝ එන කායති කොළෝ දේතර ඉෆතර විජ්ජ දුනියෙන් ඉච්ච ගිල්ලුනස් එනක ගිල්ලමන වානේ මෙයාර මිසාලක මීයකෝ සුබහෙන් උෆදුනීමා කම දූ කොල්ලි එහෙම ජේනක නුවානේ ගිල්ලම නබිය යකින් කන් දෙප්පනේ ෆෙනදාන එන ෆෙනදාන ලිබෙන් වර බොඩ ෆහදාය ගෙල්ලෙන් දාතන් එනගේ ලෝමච්ච ෆෙනදාන එන්නම සේන අල්ලාහට එකන් දූ කොෆියාම එන වානේ ගෙල්ලුමෙන් නැතේ හදිස් ගන්නනේ එනක එව්ස් ගෙල්ලුමේ නුවානේ රංගලෝ කානා නොත රංගලෝ හලාල් ගොත් කෝ රිස්කුන හොදුම කි එයි අදි එන හොද රිස්ක කි හලාල් නෝ රිස්ක කෝ විජ්ජියාම එයි දුආව සිජාබුන කුරබේන කමෙන් නුරක්කා කමෙන් මිහාරු විසමානකන් අයිස් වර බොඩන් ආමු ෆවා කමෙන් මි ෆෝනු අදි බය ඉන්ටර්නෙට් ගේ වසීරත බේනුම් කොග්ගෙන් ජුවාගේ මුආමලා ඉක්කුරු ෆාසා මිහුම් බේනුම් වනි මසක්ක කුඩකමක කුඩ ඉතකොල හේද කොෆ ගින ලාරි අවහල් ලිබේගෙන් හදම් බේනුම් වනි එනස් වරන් නුරක්කා කමෙන් මි එන ඒගේ මතීගේ එනගේ මුලි දිරිඋලම් බිනා කොෆියාම එන සලාම ඉබ්වාන දුව හෙව්ස් නේගේ එන ඒගෙන් ගෙදොර බිනා කොෆා අබිදරින්න කාන්දීවා එන ගාගා ජෙහිහා මහෙන් ඒගෙන් ජහාෆිය දෙන් කියන එන දුවක් සලාම ඉබ්වානි එවර නුරක්කා කම එහෙම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවණි කා ඉතිකොලා දේතරේ ඉෆෙත්තරි වාෂේ හෝදා ෆාසා දේතරේ ඉෆෙත්තරි වාෂේ එකමට්ටක තිබා දූකොල්ලා කමකුන් ගෙල්ලුමෙන් වානේ දුනියෙන් ඇදි තිබා කිබෙන් එච්ච ගෙල්ලගෙන් දියස් දෙංගෙෆුගා හදීස් කරවණි වසිදක හදීසින් අදි තෙදුබහුම් වාහක දක්කාෂේ අදි තෙදුබහුම් වාහක දක්කාෂේ දෝගුණ හදාෂේ එක්ගොතකවස් මේ වරගින ෆාරු යෆාරිග මීහුන් ඉම්තිහාන කරවේ කලම් වරගින ෆාරු මුනාන මේ වරෆ හොගේ මුදලේ එකම එතා හොන්නතා එත zamaane maan යා මීහ කන්නේ රබුනානේ කත බයිෆහරුගා මුද්දතු හම ඉෆවාතකති මුද්දතු ෆුලාගේ සබවික්කා බාවරු චීතක ස්ටොක් ಗ ජමා යෆහුරීති වෙග හදිස් කරවනේ දෝගුණ හදා වසිදක හදීස් තෙදුවරි කොවාක දක්කාෂ තිබාගේ ෆරාතුන් දුනියෙන් එච්ච ගෙල්ලිගෙන් දියස් තෙදු හදාගෙන් ඒක සපොන් ගිච්ච ගෙල්ලිගෙන් දියස් වාණ ගෙල්ලෙන් ඕන්නානේ වාණ ගෙල් යකින් කමෙන් අල්ලාහ් රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙපණි තිබා කන් වාණ ගෙල්ලෙම යකිනුමස් එහෙම මි හදීස් තෙන අපතේ සීතු ගබාන්න ව්‍යාපාරි කරා මේ වාසකෝ තෙදු හදාගෙන් එච්ච ගෙල්ලේ තමෙන් ෆෙනුනස් ලිබෙමෙ බොඩ ෆාදාය ගෙල්ලුම යොතුක ෆෙරුනස් ගෙල්ලුමෙන් නුවානේ රසූල හදීස් යකීකන් දෙව්වාෆයොත් ඒගොත එහෙම හාස්තික ව්‍යාපාරික දොගු හදුම් එය වර බොඩ ෆාෆෙන් රසූල හදීස් කරවනේ කියාමත් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා වාහකනු දක්කවා රහමෙන් නුලව්වා আদি එබෑ මිහුන්න රහමතුගේ බෙලුමකුම් මෙසේලා සුබ්හානහු තාලා නුබස් නුබල්ලමානේ තිම්බාවතෙගේ බෑකුවේ ඒකතරෙන් එබ්බේ කි ව්‍යාපාරික මස්දහතට්ටක හුවාකෝ දොගු හුවා කුරාමින් ව්‍යාපාරි කුරියරු මට්ටක එහෙනාගේ ව්‍යාපාරිගා ලිබෙන් ඔන් වෙති බොඩු කුරු මට්ටක ඔළුවාලු මේ ගොතුන් තොගු හදා මිහුන්නේ එමිහුන්න කියාමත් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ගාදෆද වෙගම්වා අදාබ දෙවානේ එමෙ දෙන් එෆෝගා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ෆහකම කන් හදීස් කරවනි වහිෆ්දු අමානතින් අමානත්තකම දුරක්කාතරි වාෂ මිකන්තත් කොෆියා එන දුනියෙන් එච්ච ගෙල්ලෙන් දියස්වස් වාණ ගෙල්ලුමෙන් නෝන්නානේ එච්ච ගෙල්ලේ තෙන් එන බේර් ෆෂන් ෆෙනදානේ එහෙනම එනක නුවානේ ගෙල්ලුමේ එනක නුවානේ ගෙල්ලුමේ එහෙම අමානත්තරි වංජහේනේ එන මකරු හදාගෙන නුවානේ අමානත්තරි වංජහේනේ මීහුන්නම් ඔලවාලාගෙන නුවානේ අමානත්තරි වංජහේනේ අද එවස් මේ ගහග්ගකන් අරාගෙනගෙන නුවානේ මේ ව්‍යාපාරික වර බොඩ සමාලුකන් දෙන් ජේ කන්තත්තක කමන් ඉල්මෙරින් විදාලවන් එහෙම මේ හදීස් ව්‍යාපාරි වරියා හිතුදස් කරන් ජහේනේ එන වරක් ගින කංකමුන් ඉම්තිහාන කරවෙන්න මේකන් වරක් ගින කංකන් එන මුෂයලගෙන් දාන මේකම වරක් ගින ෆහරුගා එන වරක් බොලති ෆාදා ඔලවහලාගෙන් ලිබේන එහෙනම ඒ දුනියේගේ වගුති උෆලෙන් දුනියේගේ වගුති උෆලෙ එගෙන් එන ආඛිරතු ගන්නත එන දුනිය ආඛිරතු ගස් කිල්ලුම හලාකු එන ලිබුන් එකශීගෙම කමින් එයිම නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි හදීස් කරවනි ෆලා යදුරුක මා උසිලා අන්ක මින දුනියා මි හතර සිෆා ලිබජ්ජා දුනියෙන් එච්චෙන් උණෙවෙගෙන් දියස් එන වානේ ගෙල්ලෙන් නොහොන්නානේ එම නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ මේ හදීස් වස්වලක හිෆා ෂයිතානා යා එනගේ නෆ්සුගේ දුන්තක තබානුවේ දුනියේගා එනගේ දුවස්තන් හේද කුරවේතෝ බලන් ජෙහෙන්
miha hisaban almunenge miyaduge mi majlis kurukurlani insha du'a ki Allah subhanahu wa ta'ala aminaki mi hewbasaha hewbas qabul kura hewgotuga duniyega ulene baykam galibun wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.